Bantaulat ban pendunai ke jingdeng kali ke belalong habaro ke jaga ke nong ba shelong nagaliang ke maulai ke jingalam UMLA ke than klasim ke senjam ban yale kat bala ban pendunai ke jingdeng kali palan hagaba menta ke si ke kat artarik unai tung UMLA ke than ula pentem baun satorwa sa sorgar bantai no da ke overbridge ha maulai pom banyak kejat kinong leit nongwan ya kane UMLA ula keren sekilat pathai kubor hadian ke jingyar hi bantang ya kejat nalat jajau nongkwar ter hado mali ban identify ya kijaka ban sya penhiar bat kintio passenger haga jingsen ran lang USP traffic ki engineer ke PWD National Highway bat ru ke PWD state bat kirang ba snong Itu ki overnight parking buat bisa nih, overnight parking. Ngirang buat bagi dan yang ajan dalam bagi Islam dan negara Islam mesti kama ki esak kalian tu. Ingin interior dengan kali kelambai gitu, kali main sport apa ya? Kelambai gitu. Anda kira wan mi pat service dengan fine anta long hadin katu di segi tikila melagi latif hi. Ingin lah tu. Ini tiga way. Lah parking dong, rondin lah. Pak, dia ada cari. Kami itu juga kasih Midnight. Sir, mungkin ni kata ketika way kapa ngarang ekran ngan mengihapan khot ya ka PWD namar kani hoi traffic upet ya ka jingya jongki kali lengi sutu pan utrai jong kani ka surok ban umdai traffic umdai mangi sinong ru umdai ketika PWD department de nama kata daw la don rengkat kang mengin identify inu jaka laki long ban penhe kendiat la kolong kalat don kalat lani buat ban identify ru yang taki embankment baki disembankment point baraju poru ban perkhat perkini pindo iwei pat ki bangin persang ban solve kumno ban penbha ban perkhat ru ya ka safety joki nong song snong kumbang layat mene la ngathai pidon i layat tina po nong kwar ketika blok 13 sa du seni seneng ketika highway nrei ketika ba ki pat ba ki ya ki kena school ki ya ki brang ren nrei kidon kiteng ba don bla satra kali bla yap ru angtei di accident ingin nomekren dan nrei ngaso ba is high time ba katu ka stretch angtu ka di highway ka ade bandon ka footpath kan umla banlong bangin sia sa na po surok kani ka bu ka jingma ya ki nong sok snong tingilai kran den makata daw ki PWD kidon baki kin pej ya kata identify ba ki jaka bangila dongkam ka long urgent di pentip limba jongki bah ladong kam bandon ruki footpath kita biang kayo sngo makadon go ke nyakron femena bodo engineer uban ai ban perkhat ke overbridge so di kata kadai ke bala long mo it's high time actually de nakal yang kejongang ong apa ngapet keladon ke cindong kam lai keren bati ki PWD officials ki badai napo ka national highway markum ju ru napo ka central division namar ka hap artli ki jakang bi artli ki division iklai don lang meneng lai keren bati ngong identify ke spot kanon ka spot inspection ban identify hangdo la bansna ya kanika overbridge no namar belai kani kan pensuk ya ki kena school ki bahap ban cross ya ka surok kanumbu iki kijingma kata kadi number 1 and number 2 pan kalong ba kanyarap tu pan ban is ya ka traffic congestion bagi kinum penokam ban cross ling ba ka surok ladak ladon ka caka bakin cross na surok ya kata na kalian kajong ang lapin pau pan na kalian jong PWD kin sa identify ya ka spot mo kin sapit ka financial implication ngin bu ha ka government mo ngin bu ha ka government but ngin press upon ka government ru bakani kalalong ka badongkam pada ki perkhat sya nam ta ka
ka safety jong ki kena jong ki pajba ban haju ukur ru ban east ya ka traffic congestion hapo ka sinong maulai